sak vinga zoram tha kan lo zo September ni ruk sang ni som ni pali zo fa journal zirtop ni jing lam chanchin ngei thak na ilo na yang chanchin langsar zolte TNLA chuan SAC teng motor pani anlak sakna mangin an beileta ne na an chang kali atanga Chin State Khwarzin lir thei chuan man asang Chin Community of Indiana Town Hall meeting a CM pulal du ama chuan thu asoi SAC sipei pakhat chu aral thuam nen CDF ha kha a CDM khopui chip khwa chet to torpui na le chanpui na hlan tuna chanchin kim changzokin TNLA chuan SAC teng motor pani anlak sakna mangin an beileta nena an chang Shan Not Nongchu Township Tongkhan Khwa Om Military Council SAC sipei kem 206 le 354 le 406 le 902 battalion chu TNLA chuan bei pui thlakin abaya TNLA chuan SAC ral thom anlak sakmi teng motor pani mangin he indona a operation a amanga nena achan thu September nilia thu chuana an nei Shan Not Military Council SAC sipei kem 406 le 206 battalion chu TNLA 10 August ni somni pareta an la fel to a SAC sipei kem 354 le 902 battalion chu tuna lak fel tumin malakna an nei mek thu an soibok Shan Not chu TNLA chuan 1027 operation ti in an vua ani kali atanga Chin State Khwarzin lir thei chuan man asang Chinlan Ramzo Phai Kali Township atanga Chin State Tedim le Falam Township Kalman asang hle thuan soi Kali atanga Teu Khomoi Kalman chu mi pakhata sing ni ani a Kali atanga Tedim Township Kalman chu singriat ani Kali Township atanga Falam Township Kalman chu noi khat ani a Tedim Township atanga Falam Township Kalman po noi khat ani thuan soi Chin Community of Indiana Town Hall meeting a CM pulal du amachuan thu asoi Indiaram Mizoram State Chief Minister pulal du amachu US Chin Community of Indiana program a ansomna angin khwalian ani a Myanmar time September ninga jing lamdar sari AM US time September nili zan lamdar sari PM a hun serman ani CM pulal du amachuan ramponzo na thlak a veiziate Myanmar rama omzo na thlak Chinland Council Chin Brotherhood ZRA le AA tenen po a inrem adu zia te soin zona chi sang po achan sak ngal bok ani SAC sipei pakhat chu aral thuam nen CDF ha kha a CDM Chinlan Ram Chin State ha kha Township a Om Military Council SAC sipei pakhat chu aral thuam ne amun ram nei tu CDF ha kha ne na a in pek lu thu mo phurna nei tulam chuan September ninga atlang zarna an nei SAC sipei chuan puilama thlop thu soin CDF ha kha ne na shetirna anaya CDF ha kha chom boipui nimin September nilia a CDM chuak thai ani lo manatan poisa an pek ba ka munhim lam thleng mo phurna an lak sak thu an soi CDF ha kha chuan Military Council SAC sipei le non CDM zongjong chu mi puilama an lut duwa an CDM du ani phot chuan theitop chuan ranpui tur thu an soi tun naitilim operation 4 kalpui ani nu August ni somni pali atang September ni le nili a Military Council SAC sipei mi pali chu anral thom nen CDF ha kha a anlo CDM lut to bok ani khopui chip khwa chet to torpui na le chanpui na hlan Chinlan Ramzo Phai Kali Township khopui chip khwa chu Military Council SAC sipei ten hal sakin an khwa mun thuma than mun ni akang ral vek ba ka Presbyterian le Methodist biak in ding om chun po an bom chat vek thuan soi Singapore om kan u naw zo Phai Kali ka bomi ten chanpui na min ron pe a chu khopui chip khotlang torpui na le chanpui na tan mangin September ninga a nuinga kan hlan le phot ani khopui chip khwa chu tahana tanga KM ni vela thui ani a zona thlak mi zo chen na khote pakhat ni in tual chung in somli tha omna ani a khonwam le kholung rol tak an ni a Military Council SAC sipei ten April ni thuma tangin an kho an hal saka in somni pakwa kangralin inli bom hmanga ti chet ani nuwa khopui chip khwa ko ran pani om chun ding Presbyterian le Methodist Church chu ti chat sak ani chena tur nei loin anral kana tranpuina po andong ngai lem lo an harsa in an leinat om hle ani lalpan apetu kan unaute le dong tu kan unaute ale tam takin mal somro se mi puilam atanga tranpuina pek du
kan om ani chuan zofa journalin kan pui thei renga felfai takle fair takin kan kalpui bok thin ani